Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kijat benreu marwari, kibaran hayau delang hamauyong, kila sange bantiet yu sensar, na kinong kahi sensar kibawan ra, na kaleng kari khasi bajantia. Kani kajing sange tiet sensar na kini ki marwari, kalas dang katsan nadu ka arpusan terik matabna jemang, arhajar arpo. Bat kani kala penkuloma jemot, yi kinong kahi, na ba kila dakwan ra yu sensar, hakani ka yau delang kabadan hapok mauyong. Habayakran bat kinong kahi sensar kila yato, baki marwari, kim teriak tiet bat kila aidaw, bat kim tan jaka buok syo, namar kim yu bat perket syabar jela. Bat kejaka ke badan hang neru kala daplot. Hadin mengilayo gajing ujor. Na kinong rep jongi bakim la asyik bandi kimar jong ki hang ne. Ki ong ba kadau kolong bakine kim tre asyik bantet. Kene ngilayo kata gajing tip tingong ngiko akin merman pensisai kata. Balai bagi ta kinong tet ya kimar rep jong ki kim la bantet ya kita kimar. Dang ilapoi hang ne hadin mangila keli na gini kinong tet hang ne. Te ki ong yang ikum ne. Yong bakim la abantit nakadaw bakim yo ban pha yo neu mar syabar bakudam jeng ki kaladap bakin ket citet ru myo jaga bu syu bat kadaw golong bakim la ban saran golong mar bagi hak ban siu ya kataka transit spas kadi kata halor kane kadaw halor kane kanong rip ngamot bonong pi gadon ka ordan ka sarkar awana jan kentai ka ba exam yo neu broomstick dan neu sensar na kanika transit pas hendai kat baga desi konsil bat haga ka sau tarik benai me ka ai kanika odar bagi hak ban siu ya kanika transit pas den ta ka daw pi ba uneu marap kimi oban pha syabar ginong rap jengi benang deru nagi baro kanika kasi jaru kim la ban wan di yo mar kadi kata ka daw te ka jingkwa na kalyang jengi ka long ba kin laj ban siu ya kata ka transit pas kum bagi la le hapsna beladap dan gini kayi nomor begaban siu tar kim tit siu yo mar rigat na syong syakalan mahoti ngaderu nong rep hagaju kapor ngaju syaitit mar ngakalek naki nong kendong gi baper naki ying na siying ar kuntar nak tugu ying ar kuntar tadin ngata ngasawan gin syani syapo mauyong bandi kamar te khamtam hakani ka por ke belalek kanu ngi don gajing bandi kamar kamata Henry habang apay lang ba katu ke YouTube hadin ga ba uni u ba prestun ula krensyai uang ba ya kadaw ya kani kayaw dilang on pleno ngiladap sisa da gajing kemen ngikum ginong rep Henry ka ay ga ba sngsi kalong ba hadin bangi lawan ra ya kimar rep gijungi ngisyam ba nakaliang jong kini kinong tiru ki penpau ya kata gejing nakaliang jong marwari ki ong ba hangno ngin bu ya umar ngin tir gujung pi namar tang uni ubala tiro ngimla araban pha syabar namar ba ngangam tip ya gai namar ba ki ong hapkat tipi ne gumno hendrai kat kum gejing sutu jongi kinong repru kalong ba naga liang jong state ga government kala dep itu yau sensar ku buman Henry mentapat long ngisngau artatien bat ngisngau ba kini gi baro long ngim sutu hagano gadur ngim sutu namar ba naga liang jong ka district council ru lese kong hapkat ya kata ka tipi tengim tibre Henry naga liang jong ka state pat kong ba umdon kam tipi syu Henry habang ya keren pat ya kini ginong tiet ang ni ki jubab yangi gi ong ba ngi kwa ai ban tiet ya kamar tang ba nginbu ang no kamar kagudam kaladam ban pha i gini galiru long ngimla ar ban pha de na kata kajing ga ba ngi ginong rem ngi siam jing ba Habai keren pat bat kijat benreu marwari kilaito bakiran artili kidaw bakila sange ban tiet yang sensar
kawai na kita kadai namar babaro ki kudam jongki ki badan hayau delang hamoyong kila daplon bat sakawai pat kadai namar ba kidan da ki spa tli kitrok ki baladab ban thap lupayo sensar na kabanta banet ket sabar kejerla henry hadu menta kidang sakot hapo moyong kini ki marwari kilai thuru ba kitrok jongki ki sakot hangne namar ba kim sngo thosho kumno banle namar ba ka district council ru kapan transit pass watla kila dab ban penbena ba usensar umdesho Umar Klau kat ba ka khajna shak sarkar jalaru kinha ban sieu nolor ba ki ha ban sieu shaki transit pass hakaleng ki jala ki bha ban ya danti नहीं हम लोग के पास गोदाम में जगह नहीं है और गाड़ी गुवाहाटी जाने के लिए ब्लॉक कर दिया सब गाड़ी भेज नहीं सकते हैं इसलिए ब्लॉक कर दिया हम लोग नहीं ले रहे हैं अभी मालूम नहीं टिप्पी तो हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से नहीं मिला ना कि टिप्पी लो या मत लो आप पहले जो टिप्पी बंद था और अभी वापस चालू करने के लिए हम लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन आया नहीं कि भी आप टिप्पी ले बोल के वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ टिप्पी है ना नहीं पहले था लेकिन अभी 11 महीना हो गया बंद कर दिया ना इसको 11 महीने से बंद कर दिया नहीं पहले तो 4000 से ऊपर था कितना था पहले 4460 हाँ 4460 पहले तो 4460 रुपया था नहीं प्रॉब्लम हम लोग के पास ऑर्डर मिलने से तो ना अभी तक ऑर्डर नहीं आया नहीं ऑर्डर नहीं है हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग के पास ऑर्डर नहीं है अभी की टिप्पी आप ले आओ हटाया गया था क्योंकि रास्ता भर में प्रॉब्लम नोंगरेप को भी हम लोग भी जो पार्टी लोग को भेजता है उधर भी पूरा रास्ता तक में दिक्कत होता है ना तब इसलिए हटाया गया था नोंगरेप लोग सब लोग रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को क्योंकि उनको भी रास्ता में दिक्कत हो रहा था पहले फॉरेस्ट था तो हर जगह का चाहे प्लेन में भी जाने से हम लोग भी जहाँ भेजता वहाँ पर भी पुलिस लोग रोका सबको दिक्कत होता था तो नोंगरेप लोग सब किसान लोग जाके गवर्नमेंट को बोला क्योंकि हम लोग को तकलीफ हो रहा था हम लोग किसान को बोलता था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को आज तक नहीं बोला तो गवर्नमेंट खुद अपने हिसाब से पूरा देख के बंद कराया ये इसको फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर में लाया अब उस हिसाब से ये फॉर द पास्ट 1.5 ईयर बिना प्रॉब्लम मार्केट चल रहा था हम लोग भी जिधर बेचता था कहीं रास्ता में दिक्कत नहीं अभी वापस शुरू करने से ये प्रॉब्लम आ सकता है रास्ता में भी देख सिर्फ मेघालय का नहीं आउटर अदर स्टेट भी फिर ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते फिर पेपर वर्क ज़्यादा हो जाता है ना फिर कई चीज़ों में अभी कोरोना वायरस की वजह से मान लो कई स्टेट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड नहीं कर सकता एग्रीकल्चर है तो जाने दे रहा है जैसा भी 20 को खुला ये एग्रीकल्चर था बोल के खुलने दिया फॉरेस्ट प्रोड्यूस होने से अदर स्टेट एक्सेप्ट भी नहीं करेगा मान तो हम लोग तो जितना हो सके फॉर यू ऑल ना हम लोग कर रहे हैं कोशिश पर अब ये लग जाता है टीपी वापस तो अगेन प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं पर आने वाला टाइम में फिर प्रॉब्लम वही स्टार्ट हो जाएगा जो हम लोग भेजता है ना माल वहाँ पर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा अभी एग्रीकल्चर में तो कई चीज़ों में बचा हुआ है ना सर अभी फॉरेस्ट होने से कई स्टेट एक तो आने भी नहीं देगा ट्रक को ओनली एग्रीकल्चर नेसेसिटी आइटम है और ये एग्रीकल्चर में ही है किसान लोग जो आता है इवन दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ना दिस इज़ नॉट फॉर अस हम लोग का तो क्या है अगर चार जो था मनशुआ डन ही टीपी तो लाए ही मनशुआ मंगता रॉन्ग गवर्नमेंट रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट रॉन्ग तो लेकुम नो थिट बेट पर लंती केन जिंजार बरो तंग कत्ता डिमांड डन पर फॉरेस्ट टीपी डन तो मंगता रेड जोन ना क्लेम्सा रेड जोन क्लेम्सा मंगता रो बुन जगह क्लेम जाए थी तो कने फॉरेस्ट प्रोड्यूस मनो टिप हडिन क्लेम्सा तो कनो रो डर मंगता डन हाबियांग नोंगरा प्रोडू मंगी रोडू बोरोडू भाई आप लोग टीपी होने से तो ये सब ट्रक जा सकता है हाँ मंगता तो ऑंग ही कने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिमनो टीपी लाइट बेड पर सिम टीपी तो उमदे तंग हंगने ना जिनखेन गुवाहाटी रो हंगने टीपी रो दे तंग उमदे लापो हंगता डायरेक्ट जगह बडी हंगने टीपी हब चेंज बर्निहाट स्टेम असम टीपी वन ब्यांग तो तंग चेंज बेड केन टीपी तंग कने उमदे तंग मेन टीपी ना कने टीपी तो खलमपोय हंगता जगह बडी असम चेंज बेड ही तो बोरो जगह हैरेसमेंट बेड केन बोरो कने ट्रक बा लाइट उठू केन हैरेसमेंट तो उठू बोरो हडिन ओंगयंगी मंगा कस्टमर तो हडिन लकरेन बोरो कितना दिन बंद करेगा ये बाजार हम लोग तो बंद नहीं करना चाहता हम लोग तो आज भी देखो वजन कर रहा है पर गोदाम जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेगा स्टॉक यहाँ में और जगह नहीं है स्टॉक पूरा फुल है आप गोडाउन सबका चेक हम लोग तो देखो फ्रॉम योर साइड फ्रॉम योर हेल्प वी आर कन्विंसिंग आवर पीपल लाइक ऑल आवर सप्लायर ना
not to come because we don't have place. Somebody don't have mobile now. All they don't have mobile. They come, and if they come, we are helpless to help him. Then, like in your statement, also the state government, anybody comes from village, na, within 14 hours or 15 hours, he has to go back. If we cannot unload their product, they'll be stuck here. Then they have to be quarantined for 14 days. Looking into the matter now. So we are convincing people not to bring now because we are helpless. Since you can see all the trucks stranded, na, from our end we are helpless. Hadin balayo jingtep yakane baki marwari kim tre asho bantiet yiki sensar baki nong khayi nagathan ribhoi kilawan ra u president jong kaseng Confederation of Ribhoi People ulawan shakane kachaka banyakran barkini ki marwari Henry hadin bladap yakan ulayatho baka dawi lasmutho baka dai namar baki marwari kim smola asho bansio baro arjaka shaka sarkar bar shaka district council yakabai transit pass kumta na kalyang jo ulakarpat yaka district council bayam mentashipor kan pelachwa yaka transit pass khnang ba kinong rep kinom yakendu jing e Menemen step ni poi dang step namar hadin bang yo report mo na ki nong rep jungi na ribhoi ki barap sensar ki phone be yanga u president jong kop kyong wai ngi mla de shu sensar te po mega fet kyong in kit chai nu sensar tengah ga jing sokhya ki brelo jong na ribhoi ngalawan chene hadin bigla phone ngalawan hiwud wud katu kanut ki member bi don lang ngalawan ban pej hang ne nang po yang ne gini ki khar ge bon ki kali ki bayang ki bon tenrei nagalyang ga jungi ngi sokhya u brelo jong na marba cái đang là kli ni ki ba dekhar mo ki ba thet ang ne la shong ga meeting mane man step ong bale mi thet wong ba ngin thet kum no man shwa ngi siu tax jong ga district council hadin ka notification jong government la pensang no tengi siu bi tang jo agriculture products ngila siu te man tapat arsan tari ke sumi kan san bang ha ban siu tipi pat se district council kyong haju ka por ha ban siu artili arjaka te nagalang jungi ngimla shu ban siu arjaka hanre ban mi ni trok la khang lut msha shu ban mi ni trok tempat apply ka tipi te ke jinga galong ba mentau nong rep jungi udon kam pisa habola de brep bro ki snam ki ba bro snam lo trish tom hanre mentau ban wan diem la de kamar te ngala discuss bat ki kyong ba ngimla ban siu artili ki jing siu bat tipi district council bat ka agriculture product te hanre kaya ke bang apet nak tu order jong district council kalong ba tang kino ki mar ki barep aginja forest dan jong ga jaka district council ke ban CTP ke ban apply TP re ki barep jaka jong yum dan kam te wat katar ke haban register ten re haini por bangin ekran ek ta register yegini ke jing nagalang district council khamsim kya he tu ki por banong nong rep to register district council tu barep jaka jong ten re haini por badon ke ka lockdown te ngagar pat ru ke district council long kat balong ya menta soba ya plat him ta spor kham nong rep jongi unyo bande kini marrep ki sensar hagani ke jaka tan da perthai kala kala moi to le e budon kam nagalang junga ngamdon benta ber kini ke dekhar ngamdon benta beno re nga kalong konsen be tik tan nam ta nong rep ngakwa bon nong rep ude benyo bande kini ki mar hang ne po kayo delang re bom de bendon mano penthot ye ki nong rep ki jongi namar bagre ke por ke ba ka e action matah ki yang kisam ke jingkha ka bon te mane mastap nga phone hiu agriculture minister ngamu yakran yakni ka case to nang don meeting kan sabu appointment ni ngla ban yak kendo la sibet na la shai kat bayong te ngin haban ni solve yakni problem ta na bentaw nong rem tinagaliang ga jonga wut alamare ban ihar sakti jaka dala dehi ban abang lalai ente ngalap sisa ba godown ente kala full namar balai umar balai so bankit ikri kamar namar umtre ban siu ketipi kumalakan chatman tegani gede gejing namar kwa ni tu ibi kian ba kiti kimar rem kibarem sensar nang yo kala namar kalok taw kimyo banti sensar daw ay kinam ya namar bangatip ikri gejing nagaliang jonga nagajik ketipi mar hi ngala kontak ngala yesham yo chief pas ternat kalong ba nakaliang ke jong iru ila ai ka assurance ila ai ke jingkular ba lasai hi in khotna ya ke meeting ya ke department concern bat juro ya ki kat tu kan ngot MDC ibahap nagi concern si ibon usasar bat ulah terpan kenang bagi ya bat benno
Kajing kirpat na kaliang geseng nong hayi nong hayi marap kalong ba ya mantai kalong ban pelacua. Sampai kemarin ban baik ya mantai yang tengah di lockdown ban pelaj baik ya kena ke TV nang ba kipat pak channel video ai bori balong kendo ban ya pelu jumot bat ulai ke jeng kelar bala syahi keski pun ya kendo no yang ban ya pen baik ya kini kijeng nang ba kinong rep kijong kinyo ban pempoy usesar kini ki marwari ro kin simi usesar nang ba kini kijeng ya khayi pateng kinong rep jongi kan pen yemi kinong rep kijong